Кыргыз тили сабагы башталды. Сабакка даяр болсок, көңүл коюп угабыз. Здравствуйте, ребята! У нас урок кыргызского языка. Если вы готовы, тогда мы начнем урок. Кана балдар, дептериңерди ачкыла, открыли все тетради. Бүгүнкү числону жазабыз. Записываем сегодняшнее число. 22 сентябрь, шейшемби. Дептерге числону жазып койгула. 22 сентябрь, шейшемби. Кана балдар, мен силерге жагымдуу маанай каалайм. Эми сабагыбызды уланталы. Өтүлгөн теманы эстейбиз, кайталайбыз. Вспоминаем пройденный материал. Кана балдар, өткөн сабакта кайсы сөздөр менен тааныштык эле? Какие мы слова узнали на том уроке? Вспоминаем. 22 сентябрь, Игорь. 22 сентябрь, шейшемби. Өтүлгөн теманы эстейбиз. Кандай сөздөр менен тааныштык элек? Какие были у нас новые слова? Туура, София. Дагы ким айтат? Вспоминаем остальные. Кана? Туура. София жооп берип атат. Калганыбыз? Туура, Алибек. Дагы эмне кылат? Нурамир, 22 сентябрь, шейшемби. Дагы, жакшы. Демек, өткөн сабакта биз милдет деген үй бүлө мүчөлөрүнүн милдетин өткөнбүз. Туура, София. Демек, сөздөр. Еще раз повторим. Вместе со мной повторяйте. Милдет, обязанность, чаң, пыль, көчөт, саженец, таштанды, мусор, сүртөт, вытирает. Туура, София, сүртөт. Азаматсыңар. Это мы повторили с вами пройденные слова. Жакшы, Маргарита. Чаң, пыль, да? Эми балдар, бүгүн сабакта эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Теперь, ребята, посмотрите на картинки и попробуйте угадать, о чем мы сегодня будем с вами разговаривать. Кайсы теманы өтөбүз? Праздник дейт. София, кыргызчасы кандай эле бул сөздүн? Үй бүлө эмне кылып атышат? Үй бүлө. Тема үй бүлө у нас уже было, ребята. Ну-ка, повнимательнее. Конок дейт Руслан. Качан конок келет биздин үйгө? Майрам, Адылхан. Туура, майрам. А кимдердин майрамы? Кана карагылачы, булар кимдер барысы? Силер үй бүлө дедиңер, майрам дедиңер. Теперь соедините это два слова. Правильно, Анастасия. Кыргызчасы? Жок, конок майрам эмес. Туулган күн дейт Жамиля. Дагы ким айтат? Демек, бүгүнкү сабактын темасы үй бүлө майрамдары. Семейные праздники. Вы по отдельности правильно угадали. Семейные праздники, үй бүлө майрамдары. Тему записываем в тетрадь. Үй бүлө майрамдары. Семейные праздники. Майрам – это праздник. Кана балдар, бүгүн сабакта жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Познакомимся с новыми словами. Өзүңдүн туулган күнүң кандай өткөнүн классташтарыңарга айтып бересиңер. Расскажите, как вы провели свой день рождения.
И үй-бүлө майрамдары ынтымакка, биримдикке тарбиялайт экендигин билебиз. Мы узнаем, что семейные праздники укрепляют и призывают к дружбе, да? Теперь новые слова. Открыли словарные тетради, сөздүк дептерлерди ачкыла, жаңы жазабыз. Записываем новые слова. Туулган күн, кызыктар дүйнөсүндө, гүлдесте, кызыктуу, белек кылышты. Туулган күн. Одинай, урок только начался. Какое домашнее задание? Мы сейчас урок смотрим. Туулган күн. Кызыктар дүйнөсүндө. Кызыктар дүйнөсүндө. Гүлдесте. Гүлдесте. Кызыктуу. Кызыктуу. Жаз. Кызыктуу. Белек кылышты. Белек кылышты. Азаматсыңар, балдар. Теперь словосочетание. Как мы используем новые слова в словосочетаниях? Менин туулган күнүм. Мой день рождения. Можете записать два словосочетания, да. Их будет 5, вы любые два запишите. Менин туулган күнүм. Кооз гүлдесте. Кооз гүлдесте. Кызыктуу мультфильм. Кызыктуу мультфильм. Кызыктар дүйнөсүндө деген китеп. Кызыктар дүйнөсүндө деген китеп. Вернуться куда, Ева? Предыдущий слайд. Кызыктуу мультфильм. Кооз гүлдесте. Кызыктар дүйнөсүндө деген китеп. Айлин, достаточно двух словосочетаний. Кооз гүлдесте можешь записать и менин туулган күнүм. Асанга белек кылышты. Асанга белек кылышты. Эми, балдар, кана сүрөттү карайбыз. Смотрим внимательно на картинку. И какие слова вы можете мне назвать на кыргызском языке? То, что вы видите, и те слова, которые мы учили, знаем. Кана сөздөрдү айтабыз. Жакшы, Алибек. Туура, дагы. Туура, Руслан, туугандар, да, мы изучали. Майра, Майсезим, жакшы. Бат-баттан, балдар. Сиңдим дейт. Туура, Айсулу. Дагы. Адилай, бул үй-бүлө деп айтсак болот. Балдар. Дагы. Карындашым, жакшы. Чоң ата, чоң эне, Султан, туура. Коноктор. Ева, үй-бүлө. Ата дейт, сиңдим. Жак. Что это такое жак? Так, кана теперь, ребята, молодцы. Теперь вспоминаем цвета. Өң түстөрдү айтабыз. Кандай түстөрдү көрүп турасыңар?
Өң түстөрдү айтабыз. Туура, София. Дагы Бектур туура жооп берди. Каныкей, Султан, кызыл, жашыл дейт. Дагы кара. Пинк — это алмаз на каком языке? На английском? Кыргызчасы кандай болот? Азаматсыңар. Молодцы, ребята. Вспомнили слова, да? Күрөң. Жакшы. Кананда кийинки текстке көңүл бурабыз. Смотрим на картинку, и мы с вами сейчас прочитаем текст. Менин туулган күнүм. Мой день рождения. Кече менин туулган күнүм болду. Биз үй бүлөбүз менен чогуу өткөрдүк. Вчера у меня было день рождения. Мы отпраздновали со своей семьей. Атам мага «Кызыктар дүйнөсүндө» деген китепти белек кылды. Агам кооз гүлдесте тапшырды. Папа подарил мне книгу «В мире интересного», а брат подарил красивый букет. Апам жана эжем мен жакшы көргөн тортту жасашты. Баарыбыз торт менен чай ичтик. Мама и сестра приготовили торт, который я люблю, жакшы көргөн. Мы все вместе попили чай с тортом. Менин туулган күнүм абдан көңүлдүү өттү. Мой день рождения прошел очень весело. Теперь слушаем текст еще раз. Кече менин туулган күнүм болду. Биз үй бүлөбүз менен чогуу өткөрдүк. Атам мага «Кызыктар дүйнөсүндө» деген китепти белек кылды. Агам кооз гүлдесте тапшырды. Апам жана эжем мен жакшы көргөн тортту жасашты. Баарыбыз торт менен чай ичтик. Менин туулган күнүм көңүлдүү өттү. Кана балдар, эми кайда деген суроого кантип жооп берет экенбиз? Будем правильно учиться отвечать на вопросы «кайда». Это значит «куда». Записывайте в тетрадях. Кайда? Где? То есть үйдө. Где мы находимся? В доме. Кайда? Паркта. Кайда? Мектепте. Кайда? Биз кайда болдук? Где мы были? Биз паркта болдук. Мы были в парке. Балдар кайда отурушат? Балдар класста отурушат. Где находятся дети или где сидят дети? Дети сидят в классе. Так, вопрос кайда и примеры записали, да, в тетради? Теперь вы приведите пример. Бектур, туура, кайда? Ысык көлдө. Еще кайда? Где? Кайда болдуңар мисалы? Дем алыш күнүбү же каникулдабы? Же кече кайда болдуңар? Где вы были? Дүкөндө. Асия, окончание. Дүкөндө болдук. Записываем, да. Үйдө, Айсезим үйдө деген сөз бар. Дагы көлдө дейт. Ооба, в тетрадях. Ошто. Туура, Айсезим. Руслан үйдө. Үйдө деген сөз бар да. Башка мисал келтиргиле. Другой пример. Слово үйдө уже у нас есть. Например, караколдо дейт. Тоолордо. Правильно, София, только с окончанием. Тоолордо. Как будет в лесу? Лес. Мы во 2 классе учили. Сингапурда, а не до будет. Айсулу, как видишь, так и записывай. Со стрелочками. Конокто болдук.
Токойдо. Никто не вспомнил, да, слово лес? Токойдо. Мы с вами слово пустыня учили, море, океан. Как это все будет на кыргызском языке? Балыкчыда дейт. Денизде на море. Мухитте. Теперь вопрос кандай, то есть как. Кандай? Көңүлдүү. Кандай? Сонун. Кандай? Кызыктуу. То есть как мы провели свой день или как прошел день? День прошел весело, көңүлдүү. Прекрасно, сонун. Кызыктуу, интересно. Вопрос. Туулган күн кандай? Как прошел день рождения? Туулган күн кызыктуу өттү. День рождения прошел интересно, да? Так, кызыктуу, туура. Жакшы өттү дейт. Нет, не пишем, Марина. Следующее задание смотрим, ребята. Өзүңөрдүн туулган күнүн кандай өткөнүн телефондон классташыңа айтып бер дейт. Здесь, ребята, вы можете по одному предложению сейчас мне сказать, как прошел ваш день рождения или что вы получили в подарок на день рождения. Менин туулган күнүм и говорить, кандай өттү? Жакшы өттү, же кызыктуу өттү, көңүлдүү өттү, сонун өттү. Анан эмне белек алдыңар? По одному предложению. Бир сүйлөм жетиштүү болот. Одного предложения будет достаточно. Скейт так и будет, Асия, оно не переводится. Кана? Тагы ким айтат? Туулган күндө сонун өттү дейт асыл туулган күнүң. Мышык белек алыптыр Маргарита. Жакшы. Асия жакшы өттү дейт туулган күнү. Гидроскутер алыптыр Адилай туулган күнүнө. Сонун өттү дейт. Бектур да мышык алыптыр туулган күнүнө. Дагы калганыбыз балдар, меники жаман өттү дейт. Эмне болду Алыбек? Дагы балдар. Почему остальные ребята не отвечают? Алмаз, Айсулу, Семетей, Георгий, где вы? Дагы туулган күн кандай өттү? Жакшы дейт Игорь. Хорошо провел, да, день рождения? Жакшы өттү дейт Султан. Сонун дейт. Сонун дейт. Азаматсыңар. Жакшы. Демек туулган күн. Көңүлдүү, Айсезим. Маргарита сонун, Сильвестр жакшы өттү дейт. Сонун дейт Каныкей. Шучу, мышык эмес дейт. Бектур. Жакшы өттү дейт Айтина. Жакшы, азаматсыңар. Эми балдар, кийинки тапшырманы карайбыз. Диалогту суроолор менен толуктагыла. Нужно дополнить диалог вопросами. Ответы уже есть, да, как вы видите. Нужно правильно поставить вопрос. Менин туулган күнүм 18 май. А как должен звучать вопрос? Ответ звучит: мой день рождения 18 мая. Нурсултан, еще время не дошло до домашнего задания. Мы сейчас көнүгүү выполняем. Туура, Айсезим. Айсезим уже вопрос поставила. Еще остальные ребята. Как можно задать вопрос? Менин туулган күнүм 18 май.
Сен. Қандай емес, қачан, да, Алибек? Сенің туылған күнің қачан? Правильно, будет вопрос звучать так. Сенин туылған күнің қачан? Когда у тебя день рождения? Вот тогда мы отвечаем. Менин туылған күнім 18 май, у кого-то 5 июнь и так далее, и так далее. Нет, Айсулу не пишем, мы устно отвечаем. Второй ответ слушаем. Маға қызықту қызықтар дүйнөсүндө деген китепти беришти. Мне подарили книгу в мире интересного. Как должен звучать вопрос? Мне подарили книгу в мире интересного. Это ответ. А как должен? И Султан Азаматсың. Султан уже составил вопрос. Дағы ким айтат? Мне подарили книгу в мире интересного. Аруке. Көнүгүгө көңүл бурабыз. Туура, Алибек. Алибек тоже составил вопрос. Дағы ким айтат? Мага кызыктар дүйнөсүндө деген китепти беришти. Туура, София. Молодец. Азаматсың. Сага эмне белек кылышты? Же эмне белек алдың, Туура, Асия. Эмне белек берди? Сага эмне белек кылышты? Будет вопрос звучать. Что тебе подарили? Сага эмне белек беришти? И третий, последний вопрос. Туылган күнүм абдан көңүлдүү өттү. День рождения прошел очень весело, абдан көңүлдүү. Как будет звучать вопрос? Туылган күнүң абдан көңүлдүү өттү. Султан, туура. Дагы ким айтат? Туура, Асия. София, правильно. Как прошел день рождения? Да? Туура, Сезин. Демек, туылган күнүң, туура, Алмаз, кандай өттү? Как прошел? Туылган күнүң кандай өттү? Айсулу, ты домашнее задание выполняешь? Ты мне еще ни одного домашнего задания не выслала. А сейчас спрашиваешь, какое домашнее задание. Так, теперь, сабакта сага эмне жакты? Что тебе понравилось на уроке? Мага, это значит мне, что-то, потом слово жакты. А кому высылаешь, Айсулу? Я не получала твое домашнее задание. Мага бардығы жакты дейт Бектур. Дагы туылган күн жөнүндө жакты дейт Алибек. Дагы кимге эмне жакты? Дагы бардығы жакты дейт Султан. Текст жакты дейт Асия. Сүрөттүү текст кызыктуу болду, с картинками который. Коноктор жакты, текст жакты дейт. Азаматсыңар. Молодцы, ребята. Теперь записываем. Текст жакты дейт. Үйгө тапшырма жазабыз. Вот, Настя, домашнее задание. Пишем. Туылган күнүм деген темада чакан текст. Ты пропустили, жазгыла. Так, домашнее задание у вас будет написать маленький текст, 5-6 предложений про свое день рождения. Как вы его провели? Туылган күн. Записываем задание, ребята. Туылган күнүм деген темада текст жазгыла. Ребята, обязательно в тексте используйте сегодняшние новые слова. Да? Вы когда будете просматривать презентацию, чтобы эти слова использовали. Гүлдесте, букет. Кызыктар дүйнөсүндө, в мире интересного. Кызыктуу, интересно. Көңүлдүү, весело. Задание понятно? Понятно. И еще раз. Дома самостоятельно читайте текст, который у вас в книге есть. И учите, обязательно запоминайте новые слова. Если все понятно, ребята, аяктады.
Рахмат Айсезин. Саламатта болгула. Кыргызча коштошобуз Асия, саламатта болгула деп. Үй тапшырманы жөнөткөндү унутпагыла.